Često se čuju kritike da ima previše programa koji su pravljeni za mlade, Beograđane i goste Beograda. Da li mislite na srednju generaciju i na starije? Pa mi kada bi gledali profil ljudi koji dolazi na fest ili profil ljudi koji dolazi na događaj na Beogradskoj zimi, teško da bi mogli da izdvojimo da su to programi isključivo i samo namenjeni za mlade i da tu, da kažem, generacije u nekim zrelim godinama ili starije sugrađani ne nalaze svoje mesto. Pa ću vam dati primjer Belefa gde je publika obično 45+. Pa ista situacija je za fest, ali određeni događaji vezano za Beogradsku zimu jeste da ima dosta segmenata koji su namenjeni baš za decu i za omladinu. Istina je da u Beogradu imate različite događaje koji su napravljeni koncepcijski tako da privlače i različite uzraste i različite profile ljudi i različite senzibilitete ljudi.